Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ePhameni. Inkonzo yesabatha la 16 siyiphathela umfundisi uMzila wakhona lapha ekhaya inkosi imbusisi. Umthandazo wesabatha emini yesabatha mayibenhle kwabancane. Nkosi amakhosi ngiyacela umfowethu uNgwengwe umbangelo wasekulungeni angilekelele ukufundela umthandazo wesabatha. Amen. Batha isibelelo senkumbuzo yezizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mbongi noJehova Nazareta Bangele inkosi masikhuphe isithandaze. Amen. Amen. Ngibingelele kwisihlalo nohlezi kusona amakhosi akithi ohlanga umkhandlu wonke oyingcwele wasezulwini ukusokuhle. Ngizocela uNkulunkulu angiphe isibindi ngoba indawo esikuyona inzima esikhathini esikusona inesimo sohlobo labantu laba abakwazi uku-analyze izinto ama-analyst ukuthi nje makwapheze kancane emsebenzini kaNkulunkulu bese konakala umsebenzi omkhulu ingilosi kala ekhaya
enkulu yasezulwini ngicela ibe seduze kwami ukuze ngenze lokho okuthanda ushela. Kukhona isimo okumela uma noma ngasafanele. Kodwa mangasafanele ugcina usukhuluma lokho kwakho. Kanti uma uNkulunkulu ekupha inkundla ukuthi ume la uthi la kusho khona ukuthi sekulungile bese uvela uma khona. Ngoba makwathi uyanweba noma ngafanele uzogcina usuhamba uphumputha ufuna bese ukhuluma nento za kanti la lo mkhandlo la inhloso enkulu ubaba nje bese eshilo wathi umfundisi bazwile abantu ukuba sithathele imphefumulo yonke ela sisonde sonyazi akhathaleki ukuthi ukusiphi isimo kodwa ukufundisa okulungeleyo ukuthatha lemphefumulo isonde zonyazi ngoba make uhlulekile ukwenza lokho ubhidlizile umsebenzi omkhulu kangaka. Kuyisifiso sami ke uNkulunkulu akangisize abangakumina ngisondeza abantu onyazini obe nento ethize emgulisayo akasondele onyazini ma ebengakhululekile isikhathi sothi akhululeke manje. Kuyehluphe sifike sikhathazeke emakhaya uze esontweni futhi ufike ukhathazeke. Inkinga enkulu le kanti esontweni yona ndawo le yenkululeko la kufanele sizizwe sikhululekile ngoba sila kukhona uNkulunkulu khona. Futhi kakhulukazi thina maNazaretha sibe nenhlanhla uthi uNkulunkulu abe kuthina. Ngizohlabelela 195 lesihlabelelo ngoba akulula ukuthi sonke sibe kule nkundla engekuyona kodwa sinenhloso mangisilalela ukukhona bethu la kunenhloso incike kakhulu ku 195 uma usihlabelele kahle wasilalela uzoziyeke eziningi izinto lesulungiselela lesi sikhathi. Ngiyalithanda ngokulizwa lelo li
owuthixo ubonakala ngezimo ezinjengalezi esizibonile. Ngolunye usuku sasiphuma khona la ekhaya kithi siya eMkhomazi kaBaba uKhathi, abanye babe khona. Kwakuyisikhathi leso senkosi ilanga. Sasesinquma thina njengabantu sithi ayi ngeke ibe khona inkonzo namhlanje. Bekukhona leyo ndawo nje yokuthi mhlambe malina inkonzo ingabe khona. Saya sathi masidilika phansi sibheke kaKhathi kwasho impela liyayishaya. Sathi singena yayiphuma inkosi ilanga. Mayiphuma inkosi ilanga ikhona inkonzo. Yaphuma igqoka isigqoko sayo, yayisikhipha. Yayisibuka phezulu. Ngesikhathi ibuka phezulu siyawabona amafu ayagudluka. Agudluka sathi sisonta sasonta sekukuhle nje. Bakhona abanye ababekhona. Sesimumile thina basabantu. Sisho noma yini ukuthi asisho. Ngelinye ilanga sahamba sayiSwazini. Babekhona abanye ababekhona. Ngalonyaka esasihamba ngawo kungekho ngisho ipassport bese kuyisikhathi leso senyanga yezulu. Senzela abangazi ukuthi bazi ukuthi ubukhosi bala ekhaya bona kanjani. Masifike eSwazini kwasabatha kwaphela. Kwase kusuka sekuyiwe esigcawini. Ngakusasa ngesonto kuyogidwa. Masifika lapha esigcawini kuyogidwa. Kwathi kukuhle kugidwa. Wayengakafiki inkosi uSobhuza wasibili ngaleso sikhathi. Ubaba wayehleze esihlalweni inkosi inyanga yezulu. Mayehleze esihlalweni bese engena uSobhuza cha hlala. Mayesehlezi bese kusuka kucaca ukuthi manje lemvula ezayo kuzokwenziwa njani manje. Mangaphosi noma kodwa unkosazana wayekhona isikhathi kwaKajali eHadini. Aphuthume ezenkosini inyanga yezulu ephuthumisa isambulela. Inyanga yezulu bese siphebeza yithi. Siphinde emuva isambulela. Hawu ubaba nange ephebeza isambulela izulu linje. Ma efika uSobhuza usehleli ngaleso sikhathi. Mayifika cha isihambisile sibuke kuphambane inyazi ezulwini. Sisho uyabona icothe lafika kwena lalinoqhinsi olukhulu uzokuthi mpe kuthi mpe mawuke laba khona eduze kwakho. Kodwa okwangimangalizayo ababekhona abawofakazi balokho. Le ndawo okwagidena cishe ithenga ngethempeli kanga. Leyo ndawo imigida izangeni yaqhubeka kwaze kwashaya isikhathi sayo. Mayiqhubeka kushaya isikhathi sayo mase sisuka sesiphuma la ngale ngaphandle kwethempeli siyafika gijima ikhukhula. Kodwa la kukhona khona uThixo akholutho. UbuNkulunkulu sibona kanjani. UbuNkulunkulu lo kodwa buyahlupha ngoba buye ukhohlakala. Buye kwethi izehlo nje ezikolo siyibona amehlo kuyasakusasa masuhamba usukhohlile. Ileyo into embi ngoba la emasangweni kwathi amasiphuma lapha soqaphela ngoba lezi zinto zethu ezisuke zisihlasela zime lapha ngaphandle. Zilinde thina izosuka ibikuka engathi ukukholwa kwethu kungaba khona kuthina. Amen. Saphenda saya eSwazini.
masifike Swazini sanquma futhi asangaqo asathi hayi inkonzo ayikho namhlanje bese kuyisikhathi leso sothi ngolwenkosazana ayayikho inkonzo namhlanje sayihlala eDodeni sathi siyezwa kwakuthiwa sontweni sagqoka isitumo saphuthuma sayisontweni yangena inkonzo laphenya izulu kwaphela konke uNkulunkulu lo nalakithi ebumbula angazi ukuthi yini ebizokwenza ngoba thina siyibone sila nabanye bayibonile bela ibumbo namanje amadokotela bekhona abanye usebamba lela ngabathwala kuzobe namhlanje kodwa khona isimangaliso esenzekile cishe uthi ngeke nisikholwe obengekho ngeke asikholwe kodwa thina sisibone ngamehlo ngesikhathi ebusuku kunomoya osho kwasiphephuka leyandle ngale yogogo base befika khona umama wafika bathi sibabizile sathi abasivuzela abashumeli bazosilaya basinakanga nakho ke uthi umvangela ushange inqaba ngoba nalomuntu azi nakho ke sekuyamuka ngale asazi ukuthi bazokwenza njani ngase kuvuka ngihamba ngalesikhathi ngavuka leso sikhathi ngathinta abashumeli sengihamba nqamo ilesikhathi othela bephephuka ngempela bephephuka ubona ukuthi mangenza khona iphephela ngishala lamshaya iphepha lamshaya wezwe ukuthi abe labhlungu iphepha kube kwakuthala kwakuzoba njani lo moya uqhamuka ngala ngaphansi uyale ungena ngaphakathi kababa othayela bonke ababeswelile babengena ngaphakathi kababa isimanga ke kwaku imoto ezazila zazi ngaphezulu kwakhe bafanele ukuthi accommodate nefastela bafike ngabakhondlu ekhona enefastela la ngaphakathi ifastela engize ngalibona ngithi izolo noma ikuthanda ebelithanda ukulimala elikagandaganda kababa lo elapha ngezansi elincanyana amakhulu azange abalutho uNkulunkulu lo amen sizama ukuthi siveze uNkulunkulu bukashaya kodwa ungabonanga ekayikholwa ma uphuma la ubohamba obukale yandla engale isimbozo ngosema ukuthi yaphephuka kanjani umoya wawubheke phi yonke lento ayingena phakathi kunalokho sathi masithi siyabuka othela bonke yabo bangena phakathi kwemoto ekhaleni abanye bangena phansi kwemoto into yenza kanjani uNkulunkulu ukhombisa uNkulunkulu ba amen ukuba ushembe ubengafikanga la embumbulu angazi ukuthi ngabe seyini ngoba khona umbuzo uma ufase kwenzeke kanjani ajwayelekile kwenzeke kanjani ngenyanga ezo4 ushemba buyele endana yodwa na akubengezile alukho la kobele khona akukho khona phakathi kwethu singejabula besisikhatheni ushembe yasithanda sibuke lokho kuphela ungabuki ngoba amehla ahlupha ingakho luthe uthingo asisabalale simqondo bazwela abantu amen lathi sisabalale simqondo uyibuki izinto namanje mhlambe nesililo ngaphakathi kodwa engazi ukuthi ngasikhuza kanjani ngoba bengibona imbumbulu njengembumbulu imbumbulu nje angisakhuluma ngeningizini eningizini ngaba umngane imbumbulu njengembumbulu bekufanele ukuthi ngabe ibe nethuba lokuhlala phansi ibuzo ukuthi uNkulunkulu kodwa lo uthando olungaka ubuzo usivikeleni angazi ke noma kwenzekile kodwa ngomusa uNkulunkulu khona ngithema ngithi ngiyabathinta abathize bathi hayi ikhona imizamo siyabonga abantu abaphe umqondo esabalele kodwa ukhona konke lokho siyabonga ngoba akho ngisi kwakufanele ngalela la kube khona umuntu okuthiwa akekho emhlabeni saba khona sonke siyabonga Jehova amen uphinde sikhumbuke
usithande njalo uma kukhona into ezinto ezosivelela ubone eqala amabona kude usondele Nkosi umusa uzosibhulela lolo langa kodwa sabalale semqondo nathi noma ngabe ke sehlulekile la noma sicabanganga kahle la kodwa sekuyisikhathi sicabanga ukuthi ngolunye usuku abahlangane phela imbumbu namaphethelo yaJehova iyosho ukuthi uNkulunkulu siyabonga wasivikela kokubi namhlanje ngiyacabanga nje ukuthi asigcini lapho namakhosi ekhona phambi kwethu ayakubona lokho ofuyile uyabona ukuthi kushabalala utshani angazi noma kuvuka lowanyaka nowakwaba khona la ngabanga khona tshani la ngabanga khona lutho kodwa indaba yokulungisa konke lokho incike kumakholwa ebandla lamaNazaretha nasemakhosini aleli bandla ukuthi singenze njani ukuba siye kocela ngoba lo mlilo losishisa mhlawumbe khomba kona kwethu babungibangele akubuzathu liphethe iBhayibheli kodwa babona bakongivulele incwadi kaMateyu 25 Mateyu 25 ngomvulele ngoba izinto zisilahlekela zikho ngoba sothi sikhona la kanti asiboni yabona makukhona ekuthintayo ekukhuluza inhlizweni ngenzela ukukusiza njalo isuke isho ukuthi iba firm enkolweni inkolo etobozelayo ayivami ukuba yinhle kodwa amakhonto ethanda ukukuhlumeza enhlizweni bokwazi ukuthi ithi thandaza funa uNkulunkulu eduze ukuze akusondeze akubeke funda Mateyu 25 lezi ncwadi mhlambe uzoyifunda zikhuluma nawe ukuthi inhliziyo yakho inekusheya simakholwa kithi asinike ushembe inhliziyo siyalithanda lelizwe siyakulona ngithi kunjalo silithanda singazange silibone inhliziyo zethu asisisize sinamathele kuJehova ngoba uyidwala lephefumulo yethu ngale kwalokho ukuhlala kwethu la kusizilo mhlambe ufuna sitshelane ukuthi siyahamba siyezwa sindawa siyahamba like it or not siyahamba maqi lokhu uthintwa izintwana ezincane wena uvuvukala ube nenhliziyo elikhulu ube ngalo angazi usizwa yini nathi bagcotshwa uNkulunkulu sinikezile ukuthi asisebenze la sisebenza kwakamoya ngithi kunjalo ngoba asifundise abantu iqiniso angikhuluma befundisi kuba ngabagcotshwa sibeke phambi kwabantu noma inhliziyo kabuhlungu kanjani umsebenzi womgcwebo ukuthi alungise abantu amakhe inhliziyo yakhe ithambo mase ubhebhethela umlilo sikusomngcotho wisiphi sakhe asilungisane amen abefundisi angibosho lo abefundisi ezulwini bancike kakhulu kuJehova ngokuba bemphathele imisebenzi kaNkulunkulu amakhosi anikeze uJehova ukuthi ezophathela uJehova imihlaba kahle nabantu abahle ukuyithina la yabo ngingwabona amakhosi manifike endaweni ezinobuhlungu awabe phambi kwethu athi abefundisi yabona sekhamba umuntu abefundisi abezinkonzo akuwona umsebenzi wamakhosi lawo sindawa amen owamakhosi ukuthi aphatha abantu bawo ka kubhaliwe ngizophinda wena ngayifunda ngalwanya angithi konjani funa khona umbuso wezulu wofana nezintombi eziyishumi sindawa ngizoyiBhayibheli thini umbuso wezulu mhlambe nasishuma sipha umbuso wezulu ufana nentombi eziyishumi
ake sinikeze ukuthi siyishuma sela ngaphakathi yithi into bezilesho futhi ezathi abatha izibani zazo usiphethe sa wemzala no usiphethe isibani pho wo albadwa awangathi te kulungile wo albadwa angathi te ngiyabuza usiphethe isibani futhi zaphuma ukuya kuhlangabeza umyeni ngizwa ngiyaxolisa ukusho lo bangixolela ubaba efika la udileke phezulu ngondengezi mayifika la ejikeni abekho la bangale baphamisa izandla kuhle lokho angithi kunjani kodwa kwafuna sibephi sonke angithi kudla ukufundisana kwafuna sibe la sizohlangabeza umyeni ephe la uyabo uNkulunkulu uzothi mayibo uNkulunkulu laba abantu bahlangene ngoba behlukene na yini kwakhona bangala kwakhona bangala ingathi thina masemathempelini anganoma bonke bayakwenza yini ke mhlamba ngithi mina ngoba ngizothi maya emathempelini ubone kukhona iqoqo lingaphandle awuphathe kahle uba nombuzo ukuthi leli iqoqo lingaphandle liliphi ibandla na ingathi uJehova usiphile insipho kuyagezwa la ekhaya niyazi insipho kugezwa abahlabulule insipho yala ekhaya leli iqoqo lihleli ngaphandle lingaka liyibandla lesingaka ngaphandle kwesizathu esingaphezulu kwesizathu uma kuyila ke singekho ndawonye uNkulunkulu uyabhakaza ngabe engathi khona kwehlukana kungekho ukuthi asibanga forecast kezwa la ukusabalala ngomqondo kuyinto enhle siyakhulisana bafowethu asithethi kodwa senzela ukuthi sisondele onyazini akunjani ngoba ma uthi nje kancane onyazini awazone kangakana umbuso wezulu ufana nentombi ezilishumi ezayihlangabeza umyeni fo pheze isihlanu kuzo zazihlakaniphile khoneza bangaka bahlaniphile kuthini ezisihlanu zayihlakaniphile nezisihlanu zazizulu ezihlanu zeziwula ezizula zathabatha izibani zazo ezihlanu zaseyithabatha ibani asithabathanga amafutha kanye nazo sakhohlwa uphalafe ndo suphethe phalafe angizwa kon phalafe sifuna ukulungiswa ke sibone uphalafe nokho zashiya uphalafe ngemo zawashiya amafutha futhi kodwa esihlanipheleyo zathabatha amafutha ezitsheni zazo kanye nezibani zazo zawufaka phakathi uphalafe zasehamba siyakho umene salibele zozela zonke zalala zakena emlindweni okulala futhi wamenyezwa phakathi kobusuku ukuthi nangu umyeni eza kumani niye ukumhlangabeza nizwile ngoJuly nizwile ngoJuly kwamanyezwa kwathiwa umyeni uyaza eTafalco babe khona ba batitheka abantu thawu kwenzakala kwenza namanje sididekile bekwenzakala kodwa siyabona bengizokhuzula futhi khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo ezizula zathi kweyihlakaniphileyo siphena amafutha kwawenu zicimile izibani zethu sindawa siphenini amafutha inhloso ngoba nezethu kodwa zicishile futhi ezihlanipheleyo zaphendula zathi cha funa ngenele thina nani ilona lo ufuna ibhathele into yakhe eyanele hayi ngaphezulu ola endlini lesikuyona akaphathe okwakho kuphelele ngoba akazokuthola komuntu anganoma siyezwana nje
akaze ukuthola ukubona muzi lwesiyabona esuthanda kangaka masingawuboni awuzofinyelela mawuvama ukuphatha okungaphelele hambani niye kwabathengisayo hambani nizithengele nithengele na seziye kuthenga kwafika umyeni wafela wafika umyeni esezilungile zangena naye emthimbeni umnyango wavalwa sindawa ungafanele usukho uphuma usungaphakathi la kuvele kuvala umnyango bengeke usizivale la phakathi mina ikuphe sekuthanda uvalelwa ngaphakathi ngakho ke masifuva aphatha siphatheni izibane namafutha ane wafika ezinye izintombi ngasemva zathi Nkosi sivulele waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi waphekwa ukhona inkosi qinisile luzosho nonyana uyeza ngaphandle amateteti ihlabele zokuqala ngaphandle kwehlabele zokuqala eSotho Street zonke lezo ngizoyicela Matthew 13 ngalo losuku uJesu waphuma endlini waye wahlala ngaselwandle wabuthana kuye abantu abaningi basekuhlangana abantu angazi noma babengana kodwa ngisola babebidanyana kuthiwa babe baningi ngoba nezolo sibabone abantu sithi baningi kodwa bengeyona le ngalowanya ngiyakhumbula uthi inkosi kuzofika abangaphezulu bangana ngode bechithekile phi aba bekhona bakhumbula inyanga yezulu imepulpit bakhumbula ivula izandla ithambani nibashumayeza bese idonse ethi sebephakathi besithi manaza letha ngingasho lutho ni bathi anothi hoza sabathi ngizoyitshelela mina ukuthi ngithini kumuntu kuthi ushembe waqhamuka bagcotshwa baNkulunkulu asizame manazale bagcotshwa asizame ake siye ukuthi mongamthanda umuntu ungichilizele wena asakhaleni sindawa uyabona mfowethu siyadukana uyazi konke ngiyazi angazi ke noma mina ngedwa noma ngikuphendula kodwa makangitshela ukuthi akenzi kahle mangilele ebusuku iyangiguguda leyo ngifuna ukukutshela ukuthi mangakuphendulanga uyongibona ngayo mangifika ngihlinene ubotha ngizwanga kahle
kodwa mangafe ngathi akunjani ngisho ukuthi ngizwile ngisaba ukutshela ngoba ngithi ngimkhulu yezwa la ukuthi ngizose kodwa khona ngizwile bese ngizwile we baba ukisihlula sindawa kunzima ngale indoda angasakhuphukeli isisho lesihlabelo lesizwile sehlula ukuba isikhathi sisekhona basesenyameni asilungi abathunyiwe kubantu sindawa abalungisa abantu singabadidanisa abantu imqondo bangagcina abantu bezwe sebekholwa kuthina bashimshela anganoma sidawanye manazala abantu banenkinga manje bakholwa kubefundisa bakholwa kuthi ninganikeli nawe futhi ungabusanikela muntu nawe ungabusanikela futhi phuma ngale kwakhe sizwa ngiyahlebela phuma ngale akuyokwenza kaJehova ngoba weza wedwa ezweni uyophuma futhi unjani amukho bana bakhona nje sobabeka kusasa bafika bodwa bazohamba ezikaShembe azidlala ihlabelo kaShembe zikhuluma izinto ezokwenzeka thina sesibene enhlanhla kokumisa phambi kwabantu asizama ukwakaba ningamthatha yaxolisa ukusho lokho ithe uNtombela uhlanya lolo kodwa kakhulu ngimthanda futhi obakanamanga ubaba Ntombela ngathi ku-wrong lokhu ku-wrong akhathali noma bukhuluma na maku-right ku-right futhi anayo inhliziyo imbi ngiyathanda ukunitshela usuke ekhuluma leyo nto ngaleso sikhathi ngoba ikhona elukuyibheka izolade sisheda singangeni namansense bakhathazeka abanye wathi siyengane naso sigeze inyanga bathi uthini lo uyakhuluma uyakhuluma unda ungamshona wabuthana abantu abaningi kwasekubuthana abantu abaningi wesuka wangena emkhunjini wayesengena emkhunjini wahlala abantu bonke bema ogwini basebema abantu lapho ogwini nabona pulpit nabona isogwini khona ingale nangala futhi washumayela kubo okuningi ngemfanekiso wakhuluma ngemfanekiso kodwa wayakha inhliziyo zabantu ngemfanekiso futhi wathi bekani waphuma umhlwanyeli waya kuhlwanyela nekhona unyazi njoba lula luzohlwanyela nekhona sindawonye sonke luzohlwanyela futhi ekuhlwanyeleni kwakhe enye imbewu yawa endleleni zafika izinyoni zayicosha ake simbuze la kwakukubi makudla inyoni ngoba zasutha ngithi kanjani kodwa inhloso kwakuyileyo kwakuyile yawendleleni inyoni zayicosha ayangafezeka inhloso noma sila ukuphi la mazwi esowanikezwa inkosi uNyazi Malithanga uzowabeka pho umbuzo nje ngase kwenza ukuthi azothatha izinyoni futhi enye yawa ogedleni enye isiwe logedleni ingenamhlabathi omningi ingenawo umhlabathi omningi yamila masinyane kukhona into enjalo ngokuba ingenamhlabathi omningi
kepha seliphumile ilanga yahamuka yabuna ingenampande. Sikhuluma kahle maNazaretha. Uma ungasukusho lokho kusho ukuthini? Bathi mase siyabona kukhona insizwe engifika uyibona yafika ngomfutho. La ekholweni. Khona umama kumthola ukuthi wafika ngomfutho ekholweni. Uthi yambona useqaleza. Usenendoza. Useqala okungakhona lokho abekade kusela. Usefuna lento angazange azazi noma ake ngisho. Nesipho sengane kodwa endala. Nesipho. Amen. Nazo ukuthi la esontweni. Khona bakhona ngaphambili ke abasibona abashumayo. Bamalungu ebathi abazalwa aqala kona bakhona futhi la enkolweni ngaphambili ababona abashumayo. Yini wena wazibuka? Sewufanele. Uyakwazi inkuma kanjani lokho kufanele ukuthi kufanelwa kanjani? Wakhiwa nakho? Futhi. Enye yawa emeveni. Enye yawa emeveni. Ameva hluma ayiminyanisa. Ubana babasha ukho. Ukhona masimu ake. Ngibone bile emeveni. Sekuba umuntu nje. Besiba leminyaka ishaya ngathi izokhipha isikhwebu. Uma sikhipha isikhwebana kobe sikhabe singabe siba nohlamvu olodwa. Futhi. Kepha enye yawa emhlabathini olungileyo. Yawa emhlabathini olungileyo. Kukwena. Uyayikhethela la. Ufuna ukuphuma la ubukuthathile okwa. Amen. Sindawa? Amen. Ma ufuna ukuthathwa izinyoni. Lombe uthi uyithathe okwakho lo. Nesikusize thi. Kodwa okukhona ukuthi uyeza. Yepha enye yayo emhlabathini olungileyo yathela ukudla. Sindawa? Enye ngekhulu, enye ngamashumi ayisithupha, enye ngamashumi amathathu. Sindawa? Yathela ukudla 100 zamazima. Sindawa? Amen. 60 imitlu, bese zothi minimum 30. Below that ngaphansi kwalokho sizwa umnyama kwayo. Sizwa umnyama ngaphansi kwalokho awusangeni ngaphakathi. Bekunani ukuzilungisa khona manje? Ngobushembuso khona. Funda. Onezindlebe zokuzwa akezwe. Asithi siphuma la esontweni. Niyezwa makho? Asithi siphuma la esontweni. Ubuthatho kwakho. Kodwa kungabi less than 30. Sizwa? Awufundele ngale khona ngizoshesha. Wenzelele. Isihlabelelo zokuqala. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Uzesontweni. Sindawa. Une-coordinator. Mhlanganiswa abantu. Yabusisa umuntu ongahambi ngokuyala kwabantu. Sindawa. Ongema endleleni yezone. Ongahlali nasenhlanganweni yezigangi. Sindawa. Bayazwa bani? Uma kuhlanganwa ngomuntu. Ake ngilekele maNazaretha. Ngoba enye kwento engiyenze. Ngicatha ke noShembo wangifaka noma umuka ngisho nje angasho ukuthi uShembo wangifaka ushukela. Siyezwa noshukela. Laba bakhuluma ulimi. Nomfowethu uCoza ngithi unawo. Abanoshukela yabona masipha bathi bakhuluma ulimi ongaluzwa kahle. Baxoxela. Nginoshukela. Awuxoxa ingafa ushukela. Yabona. Ngafa ushukela. Ake ngiyofuna nje noma amanzi. Okwehlisa wenzela ukusuka kubo. Yabona?
awukho nomnci kodwa ke loshukela mohla oba nombane ngawusho ngoba ubonwa ngaphandle amen ngaphandle mawuthanda ukuhlangana lapho uyodudula abantu bakaShembe okwakho lokho esikusiza lutho kodwa uyazi umhlawumbe siyezwa uyazi umhlawumbe uzoma phambi kwakho ungathanda funda kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindla yonke imithetho yakhe ngemini nangobusuku yena oba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi uyakuthela izithelo zawo ngesikhathi sawo amahlamvu awo akayokubula nesontweni mawuziphethe kahle leli sonto sindawo awuyiphethe kahle la kuleli sonto inkosi amahlamvu ngeke abo ngale kwethu ngithi mina kulaba bangakithi ishingane mayibothi ngiphosisila yonke siyezwa angikuthathi kalula lo ngoba isiza mina ngikhipha obishi ungathi ke mawuthethe ukuthi ngiyinkosi malanga ngengaka mina iziyasho inkosi ngelilanga yathi khona amakhuzu lama inethu njiveni efakwa nebo ithi sikhama sizoqhosha sithi sibe inkosi mala hayi asehlike mhlambe khona ufana sizane ngakho baxoxa ikhona indoda la noma umama lapha ya owumgcotsho ukuthi mayefuna ukuthuma umuntu abize umuntu omdala awuhambe uyomthela ushukela esikole ukhona kuthunywa ingane noma ungamdala kangakanani sindawo kodwa ngoba uthunyiwe uShembe umncane aphansi kwalaba bantu ibandla likaShembe laba bantu wena uzuwedwa nje ungabi bikho kwakho wedwa akufani nokulimala kwalemphefumulo laba bantu ngisho sisize baxoxe yabo asehlike sibe bancane sibe ngangabantu ngoba sithunga futhi ayinangangabo sobe ngaphansi mabetshona ngalo ushone khona uyokubasiza abantu la kudaba sizakale khona bakunjalo futhi othi konke akwenzayo kulunge ababi abanjalo kanti manje ngamakoba wona emuka nomoya namhlanje masigoduka lethi ikhobe elikhona yezwa la amen ngoba uShembe concert uze kwethu asisekho futhi asophinde lwekho mhlambe ngoba khona konke khona kodwa kola sizogoduka ma ufuna ukuthi ube yikhoba ulithintithe yabo kumsebenzi wethu kokwakha abantu emakhaya amen ngiyabonga mfowethu awufundeleni khona ngizosheshe ngihlale phansi ngenzela umyalezo Exodus 20 uThixo wakhuluma wonke lamazwi wathi wonke lamazwi uthi inguJehova uThixo wakho unyazi ukhuluma wonke lamazwi nikhona amen ithi nginguJehova uThixo wakho yezwa la benikhona ekuseni lizothe nje uma ningithanda nami ngizonthanda amen lolu thando sodirika phansi fu inguJehova uThixo wakho okukhiphileyo ezweni laseGibhithe endlini yezigqili ungabi nabanye oThixo ngaphandle kwami ungazenzeli isithombe sibaziweyo sindawa baye asibayeke labo Thixo ba abazosisiza ngalokho yezwa ka ngoba yazi imihletha siyazi angifuni ukukhuluma ngale ke wathi kukuhle ke last month kukuhle ke last month khona umfanyana umzukulu wami kukuhle akagula nalo wasubona sekufana ngihamba wahambisa niyayizwa la wena olwakho uhambo oluningi lokwenza lezi zinto nje olwakho uhambo oluningi fona
ungazenzeli isithombe esibaziweyo namfanekiso walutho osezulwini phezulu nolisemhlabeni phansi nolisemanzini phansi komhlaba ungakhothameli phambi kwayo ungabakhonzi ukuba mina Jehova uThixo wakho nginguThixo onomona. Sizahamba kahle sindawo ngehlisela izono zawoyise kubantwana abesizulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Sindawo nginkulunkulu njani? Nkulunkulu njani? Second paragraph. Fude lesibili. Khona la. Nkulunkulu nomona. YiuThixo nomona. Ngehlisela izono zawoyise kubantwana. Sindawo. Ngifuna ukuthi sikhulume ngokona kwethu masingena lenxa. Ingakho ngifuna hambe kancane. Siyezwana. Ngihlisela izono zawoyise kubantwana. Nakho ke siyona maNazaretha akunjani sisela izono zaboyise kubantwana kulo abesizulwane sesithathu nabesesine sabangizondayo. Ake sibalalane kubantwana angithi ngizwe uyise lo bhedana yimini engibhedana yezwa bese zoba khona umntana wakho lo sindawo siyadlula lapho siyaphe umsuku akunjalo kunjalo mawusuka lapho siyaqala ke manje isizukulwane sokuqala unamba bala 4 kezwa la esesibili u5 esesithathu number ba esesine isizulu sesingaba niyabona ukuthi umuzi wake nobulela ibanga lingakana igabezu 7 eyiphuma kulomndeni zisho wena nje umuntu olafuna ukuzwa amasela inkonzo sokulungisa nini singeza mina ngithi asibesemzamweni siyezwa asibe semzamweni yokuya ngakhona ngakuboka shaya sikuphele kehluleke ingakho indoda ikhathi lesilizwile we baba mkhulu ukisihlula yenzake we thambi ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo. Na uthanda umusa? Asenzweni kahle. Abagcina imiyalo yami. Nkosi. Siyawuthanda umusa. Asizame. Size emzamweni. Nkosi yamakhosi. Lento engimangayo ingitshela ukuthi mhlambe sengizokona. Ivele behlungu. Lengimangayo ngiyacela Nkosi yamakhosi ufika emaphethelweni omsebenzi wakho engicelayo baba ukuthi ube manje ongene kabi kuyena angithethelele Nkosi yamakhosi. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi imbusisa. Izoba la inkonzo yesabatha lesekuseni ngesihlabelelo sekhulu namashumi ayisishiyagalombili 180. Ngicela umbongele umyeza wasothandweni asowalana lesihlabelelo inkosi imbusisa.
Nkosi busupa mabangcwele. Wazan Mazur. Ukesizwa Asili basi
kwakho zizo indala singaboni siyona nsuku zonke sicela bawosigeze ngesipha engcwele sezulwini usithethele lonke amacala esinawo usenze sifanele ukuba ngabakho siphinde sibonge kulala siphila waphinde sibusa umphefumulo sahlangane nenyama sibonga nazo zonke izinto ezinhle usenzela zona nsuku zonke sicela usiphe uthando lokuthanda oluyiqiniso oluvela ngaphakathi enhliziyweni zethu bese usilungisela inhliziyo ulungise nolimi phinde usifundise ukukholwa usiphe ukuhlonipha usenze sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi bese usipha amandla onqoba usathane usichithele nezitha zobuNazaretha ukukhulise ukugcwala umhlaba bese usihlisela izibusiso usiphe ngeyihlandla phinde uphilise bonke abagulayo bese uqeda ukuphupha izweni sakithi usenze singadingi singesweli konke lokhu sicela ngegama lomprofeti uShembe manje ukuze bephathe amen. Inkosi ensizwe nale mabaleni enjengokukufa thudulusu ngamaphepha ophindi laje sabashakotha liqayini ihlobo amaqolo sethembe sihlasibukulintshe linemama namhlajilela kusibekela ezibuka imodo lamshelele sishela umfuso ikhala amadodana lasho umfuso ubela namadodana lasho usama ngasamawoti lasho lobathe vabo vumthetho kodwa wona yakhonjwa nguye kwaba kwaShembe udlondolozela inkosi unyasi kwaba kwaShembe nxa besasimukele emkhayiteni ibhulu umlilo inkonjwa nethola ijoka lensimbi babulala umuzi ngaShembe bathi bawunikwa inkosi uthi ngokwencwadi hambani bathakakhe uhlamba lasesihogweni maqhiliswa wasebisini owaziblangiselele sisalinga ubushoko besi isifotshisa somgunyathe bagelule nasihawula lihlukula ubukhosi bathi abenyanga yezulu mina ijijimasa ngenhlendle kuphakameni wayethi umasekana gumete mampondweni unyasi lifudume sihlalo sokudluka namanga masakana ndini kakudlukanga ngowamvenqange samamayisa kakwenye ibhame avoka Green Park ahlulundela ibuyisi inhloko ikhekhe emlomba amanina ibhame kwagcula ngaso sheke nduku amaxhego lolo ncumbili ngasibona ifumana yini intombi zinkantolo nositshwabukwa silandulo singamadoda omama sumangamele eParliamente lwalandula ukugima intamo omama sungqosha eParliamente lwalandula ukugima intamo wanyathelisa umntwana kaphindanga nesajaphi qapheli oniphi iqabule unyathela usikamagwasa msili nalo ungwini ushabe kakhethwa akuyavoti kakhankasi kanhlokothi njengephakanyisa namahweni usotuswa otuswa ngamakhosi kaButhelezeni unazawo bathi imbala fohla ugange enhlungwane alunghabazalela amapompo iqolelwa icubungula unenkobe zophulwe buya onje ngenkalo zimthatha sekoloni ofukwa inkosi kaBhedle nqandule wakho inkosi kaDlamini eMthetho wakho amakhosi kaSulemon Freya alethethwa ngemthandazo akalaqulwa ngezinduku ozimidubele mhlawumbe inkomo kwakhe besile ziyoba ngamalo eswini bakhumbula umqalo othi ngakoma kubantu ababujwe lesibhaha ongaba wezelo nqoba mthemezelo welele ngevule ebhetsheni bakiliphi intaba omhlalo bekhayisa bethu kwakhulisa ngubekuthama abatha siyabebuye ndondoqananasa oselo kabeka wayisadliwa bomphulu ongaphonca bokhalele kenana athi sakhulekela sokobe kulekela intaba engcwele ayikabhombela lenkosi langa nenkosi akayisi nenkosi uthingo ngudo osinyathulo senthamisweni uthomuluka bakhanda bavabela njeke kulizwe isamangele umangele ushangase esibuweni ngoba kalungelo segameni unaqombole baselimba ngesibuka sikhalukela ipenta ukusula dilisa amakeke abana phokwana seyishelani kudla kuthe kufakwe kude sayamana tikotsho ngosakho sonke siswe siyambonga